The Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy, JCCRP, has outrightly trashed the report of the Expert Committee on the State's Reservation Policy, asserting that it fails to address the core concerns of equitable representation. The committee maintained that its stand remains firm on the proportional distribution of the 80% reservation quota among the Khasi, the Jaintia and the Garo communities. At a crucial meeting convened on the 2nd of March 2026, the JCCRP rallied support from various civil society groups, community elders, academicians and key stakeholders from Rilom Jaintia. The House unanimously resolved to intensify its demand for what it described as a constitutionally tenable and justifiable share for the people of the region in line with the provisions of the Constitution of India. The pressure group underscored that any recalibration of the reservation matrix must factor in the constitutional recognition accorded to the three autonomous district councils, namely the Jaintia Hills, the Khasi Hills and the Garo Hills Autonomous District Councils. Further, the JCCRP called upon the MDA government to commission a comprehensive socio-economic audit across the three autonomous district councils to ensure that any policy intervention is data-driven, evidence-based and anchored on transparent parameters. Negasni niliang yung Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy. Adino de yung niliang government wanra ga expert committee report kepada wanra aga house yang legislative assembly akan pratrik Februari arjar arunru. Dan niliang yung committee kami wato kami expert committee kabinet yang yung state reservation policy ko nado ngam khatkan dia sepatnya hoa paneliang government kwa ko maintain nya status quo. Dan negas ngi depan man kana ngi meeting haji to gani bentang wai ibon gi bentang niliang yung ida chami waha kan niga points guruan ra dengan expert committee company ga point carry forward system umur ki iwan gi post naga chisnam ura isdu list nam nasnya ineliang i percak bahaya gani besewi ko aging mut haji to mani carry forward system iwan gi post umgi feel national to bam hok gi ko perdi yang Khasi Jaintia Garo sebagai bentar gua neliang ga point go prawa kwa ga expert committee wanra ga creamy layer concept e ba yo e ka kam gi ga ni ga reservation yang the chance i wo compete he ta 40% Khasi Jaintia Garo ta ka kam ga ni ga creamy layer wo concentrate to i ta gi backward la ni ta gi wan gi woman deserve e bhaw examine ni wo tho gi ta gi banta sebagai kementawan yang komiti percak jor ga hijing itu ini hijing itu thumkare kamtam ko DSC the yoga company ga propose yang expert committee ini kira lalu ke kelas C ke kelas di post wa iwan ke district ni non somsnom di mai kri ye kun itu wan ke district ko ini lian yang ikwa ai ko wan chawda le e po DSC ga ni jar ke district penne ke churan hi terus ko wi menta ga Allah ini yang expert committee kuat ko pernah ikan ni dia sepatnya ko reservation policy. Adem chisnam ini yang ilah depan senyawi depo gijing fak de yo wicam expert committee cibun gijing pensenyaw dengan committee ko i depan ba iya ka prapa person ko i kono pergi Khasi Jaintia Garo. Ikan ba igani man go kata gijing equal opportunity perdi yang i ndala yo kan bani aloro ang expert committee wo kalau dia ini cuma drainya ke expert committee karena kuat yang ko pernah ini ke job skui ko point go yo ke benta go niliang yo ke expert committee ko ri galiang pada klamsi yo to reservation policy umgi based lembaga population le negara religion ndrai go stress be lembaga social and education backwardness pa i po region tel cham sekali ila na doa yo ba i benta do kam mo yom Ubon ibenta de here ke kan what to drop out la isnya pediang igini ibenta ga expert committee wanra to iga reservation to pa iga backwardness ni ga social education backwardness yung iwan ni time te rejinya lu jingmut perdi yang ga reservation committee yang ini ga sngi MGM lang na do legal advice ka
iwa bon gi sain bahala emle gi scholars iwa da emgi ejimut ini gesni himi go wiron ni gejimut wa kwa go pha che sarkar wa ejingi to ga tani ga banta go ongi wa ye ga ni ga reservation members na population the base purely na ba ko na kwa ai ga sarkar wo le ga economic survey kana wo chem sakya ki the perdi ni tribes ko em ga ba ko na skata da go khamat do ga thom yang ba committee ni gesni ye kalame sagawi ga banta hopai the autonomous district council go iyo ang kam ga resign tia o i repani khlan in the united khasi jantia haitu por lembaga para 20 section dalam constitution of india idaman i kataga hok yong i the mi ga tribal autonomous district council i yim ovidon nigarai wa daya perkhat sani bahai ajing to the yo mgb demand go kwa 47% mgb demand go kwa 50% isyang tho wa 80% go yo khasi jantia mi de o yo ga ta ga kasi jantia yung 80% go yung kasi jantia garo immediately wo pan la ne wo extract ni tuan gi percentage ne ba la dia wo extract ni sang thoi da face legal wo gini tuan gi bi go de yo chwa bi yo ba gini banta ki do approach ki go code ne te da tin sari do what you ta gi percentage ki de yo ne te da chimba i garai wo base ba gini autonomous district council bi emi le autonomous council yegani ga pra pa percent ngas nyao senyawa to benta go i kam gi nong jantia wo yo i ita ka baha yung ilamba kani percentage berapa persen wo divide by ga little zat bro kana wa ile kam gi representative le sarkari ang go i equal opportunity kate hi ga berapa persen to divide by khasi jantia angaro kate ro ni ga ra gi chimi ni si kam ga jantia coordination committee lo si